90. godina imali smo domoljublje, nacionalni patriotizam, a sada nam je potreban ekonomski patriotizam. Stoga danas želim poručiti, vrijeme je da Hrvatska dobije dobru vladu. Želim nam svima interesantnu i korisnu konferenciju. Hvala na pozornosti. Hrvatska treba nova radna mjesta. Za nova radna mjesta moramo ostvariti stope rasta iznad 4%, zašto su potrebne doista korijenite reforme. To je naš nacionalni prioritet. Za ostvarenje tog cilja pozivam na nacionalni konsenzus poslodavaca, sindikata i svih sastavnica vlasti, jer brzi oporavak kojeg čekamo već 6. godinu uz pravi program traži i nacionalno jedinstvo. Veselim se čuti mišljenja i poglede koja će se iznijeti na ovome skupu, jer samo nadmetanje idejama, programima i inovacijama može našoj Hrvatskoj donijeti boljitak. The self-control of the capital market is essential for a federation to be able to operate. Zbog tolikog značajnog pogoršanja makroekonomskih neravnoteža, stvari o kojima treba razmišljati su zapravo riječi dvije: radikalne reforme. Firstly, without fiscal consolidation and macroeconomic stabilization, you will not achieve anything. This is inevitable, not sufficient, but inevitable precondition for any development and growth. Then, not only from the short-term consolidation and improvement, it is maybe enough, but for the longer-term restructuring of economy, there are also necessary these deep structural reforms. Slovakia 25 years ago didn't produce any car, no car. At present, we are #1 in the world by producing cars per capita. 2 from 3 big automobile companies entered Slovakia after doing these reforms, which I have just mentioned. Program gospodarskog oporavka Hrvatske demokratske zajednice ima jedan jedini ključni cilj, a to je održivi rast i razvoj Republike Hrvatske u srednjem, odnosno dugom roku. Dakle, porast gospodarske aktivnosti i porast zaposlenosti u Hrvatskoj. Prije svega mi ćemo govoriti, odnosno ići ćemo u smjeru reindustrializacije Republike Hrvatske. To je u potpunosti u suglasju sa europskim načelima i trendovima u Europskoj uniji, dobrim dijelom i sa Junckerovim planom o kojem smo nešto malo prije čuli. The reforms are challenging. The press was asking 10 minutes before whether the reforms are painful. Well, they are, but they are bringing results.